Mabrotia. And then dancing crane. Oh, yeah. Togoli Policinia. Togoli Policinia. Just our dressing in Libya for dressing. A fay pa. Among the Defi. I want your baby corner. Or Ben Munya for Baba Pebi. None of dress it sissy and net. Yes, Sompa. Be near. Me found car. And that's it. Say fear boko. I don't. You. A good year. I can't land. But you're pom to say. And go with a home in Mobwashem and Munyam. Ampa. Oh, why a fair? And a room and a metiha. Utin said, Nipa no share, no, I had dear. Oh, a solely I had Jiskakuchi and a kawaii. What you answer another about tasso. By am fabbing can hold your jail and I know what no magic. Every home. Oh, okay. Mamma Pacha, where? Why a family, my him? That's it. Yadi, why? A radin shall so cancer. I was here, not just say. One more to money and yansa for bassa. Ya say a domo muso wedge, the chief executive producer, minister mo, and ne yanana mesa brampa muso, a ted shy a day and some no eba bedine. Wabapa Christi, I said, thank God it's Friday. Aquasia bakwe jo wasi yaba. Obapa Christi say good afternoon, everyone. Yada say lucrative, one also about more fire. Grace Asumeni, hello everyone. Hello to you too, my dear. Grace Asumeni, we bless God for this day. Lion Rock, also about wasi yabo yabama Gloria Mela. Yeah, my dear, you know, ma feel dodo. One also say happy Friday to all. One also say what doing. Lion Rock, good afternoon. Here na bedja for ya jo so. Filippo Kwabre Kasemo. One also the ne dear Abba. Obapa Christi me da se no won kan for. Kate Boadi Ajima. Mi ankasa mekuma prekope. One also say me ho aye femi da se. Wase ma ayi wahine ira tena se ma Gloria no. Yo yada mu nyina mu ase. Mo amunya ma ye nyina kan ye ho e wo Sompa TV Ghana me hu se awudu hadaya enso abasa so na Veronica Wadria wano so aba ma me due fe ye da se papa wate wo so dwumedie wo hwe na wutie wo ye bibia bia da se nana makobi ekoko o se odi the scientist yo eno so no da busia fa wo de bra e ye Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no Sompa TV. We see a kind of Sompa TV na kaso multi TV decoder me say de guitar. If we are say baby I will be an chim koto neti ensempe basa would be ebo wa boss so na answer na no mema producers ne mu ba kwa betina se minister BJ Ben Has na mensa brampa last 2 weeks or 3 weeks ya ni abrantie bi ya no wa rensa ma you bi de ne ba ha se no mo se ne ma me se onfi no ka kire no sensa na obawie wo nti se wa rensa na no owudi a ene ma ya no ka wo mu so na ekire no ye boy homoden ne mama din komoma na koma ba foma oba ne ba ne nche be fa ne ko wo mu nchi won kranza de asem na esi ekire de ba no emu nhye da entesa enso ye se dwomo da ye te e de frini ra no producers no na eye ho adwuma na namba cha me mo akwa ba bejo so abrotia ba cha pom te sen nana no mahu ye mobo ho ayefe be da se bru boy enchemu last 3 weeks some inform ye de abrantie bi ba ha se no mo a ne na se apegya ma ya nde ne ba mo se 3 weeks ni pepepe omo se ne ma me mfi no na da motobi na odemo a ye twa ne nyina ba ye kasa fidie so ba cho sen na asem ne sitie bone poma ye de be na afri mu aba da na se enwuno abrotia we de nya desa nya de ni nyina ne se abrantie ne ba ha no ye nyina ye hwe no na ne ma nkoyie ne na se apegya chese aye hyen ti ye ne ma me kasa ma me ne se meba na be fa na ba na 10 years na na akra na nya nti nya dia no better no so 23 years no 28 years ai o ma be fa ne sen no mo ne na che afrancho heman honom na o mo tone nsa ne joto ne ade bi aburo bi abi ofie ho bi ehie bi anso ho bi bi ho o mo fo mo hu di adon ba o ma be kan no ai no kre eti abrante ne di kan yare ama ma me so kwaje asabang bosia e de kohwe no e mo ka che doctor say ontua eye ne banansa abrante se danya de nsa pa de obejai onya nsa no nom da
eti edidimu ana maame no sese wunya de ne me mayiw na sem de wobekɔ me fie pa na makɔbobɔbɔ pampers de nya de ebeba so na matete aduane ahye wano pa de enya de a ebeba so eti maame no yene ne kasa ya koduru se yene ne kasa ya koduru se ya kani se di a obeba no aba abefa no e de nakɔ eti maame no etu anamon ekɔkɔfa eye abrante ne de ne kɔ eye ne nchi eye nkransa emem odin kokopie mo nkransa mem na ne nyina ne se okoduru ye no maame no mpanifo yi segu nasum se akoda no nye yade kwa enti wonfa ne nkɔ nananom ho no mu hwem ampa wo de ne kokoduru yi nananom hwem na se duabɔ so efra eye yade na wo yare no okay ti nananom tututu nkosua ne ade a na se de wiase tie no wo kura de a enkwantime enche abrante no nansa pepepepepepe ana odane toye eti ye ne maame ni di nkomo bebre ti abrati ade wo mu no abrante no obetena ha no ya na ensa adokro no ende ni nim sensa no ne duabɔ kan wa ma ne ye ka tiasefo a onka ho bi na ye hwe ni mo fa ye si ansa obi free abroche beye na ye 500 citizens e boso e wo ha se nom na ne maame ne wo fa no ombeba ha omba beje 5 million no nti fa si ase omo ba agya ne ya bisa won no mekwan so na ya de aye de na ma wo mo nti maninsi aye hwe ni mo se ye no makasa minister no makasa nti ombeba enche omo ba na ye no madinkra na ye de sika na ma wo mo no mo de ko ebi omo de bekwa akoye ahyentuade afa akola na mu no ewusia ma ye na Mavis ampiase na na ekua entwiwa kechre efia mo akonwa gi na ye ne mo nyina na edi dwumenti awase ye bomuden na ye da mo ase sanso so na Veronica Mabodin adwobo ahima Dillis enso ewo UK abrochimemo ye da mo nyina mo ase ma Sofia ewo eye US abrochimemo ma Sofia wo UK aha ma Joanso wo UK Crystal V wo UK na ma kasemi nua ba ya ye friend Vida Vidash ono so ewo UK Mama Jean so ene me ankasa me brother Gabi one omo nyina so US omo tie twume de da mo nyina mo ase mo amutie ye ntimi mo de nyina so ye da mo ase Awurade enhamabusia ye kwaye nim na yakoye case number 1 complainant eye Mr. Thomas Tete ejura na ofri ebaye ansana no manya ente yese producers ne say last week maame na obaye ne yemfa ne nwura mu ansa enti ya change enti complainant ye akwasua se wa breman na ofri baye na yewura Kwame Richard anasa Richard na odene baye o kire so ye prison officer ewo eya francho anasa amanfrom enya francho krata ya amanfrom prisons wo na owo ese onhwe ne boss ese maame afa ne twikasam na wo de be dan ye no bonitofua e de mainansa na maame misa biem okwa asori okọ muslimi asori ne bia na sa osom nananom bacha me kwa asori bacha mo fa twe konkrema no bacha wo so mo aka no kora wate aha me akwasua sewa amaba Sompa Nkomo si amaba Sompa Nkomo so me shebo se ne me beka nyina no eye no kretrodo kontomponim etirade boame court day in court no me da se odifo mami akọ afede yetiefo ne yahwefo ne nyina etiew asam no dia ode ba ye ne kamu nokre na wo muntie mpa no komasi branfa ma wai pachi madam asesuso me pachi me na blanty be friend Kwame Richard efa flo enyemo dansa na mo be fa fran anyemo no na wo hen ohia na wo hen asembe na o ka kire wo ene ma wo pene so awo ne tena ye na efire ho no emu abrabo na eba na no waka kire ye nyina wai pachi me pachi mishia no blema wo no ma mishia no blema wo no ma no ni midi agro timi da na nim sa agro kekena ani edi ase di fini eye no ko ni be na msum kombe ti o share bi mu no de to mani mi se obeso ne metena na meseme de be ma ya me de mintimi ne ntina ademe makun na o sa sorry ya na me ba che de sata na meseme me ba ma de odi ya chi no be ma me ne no wo ya no kon de me fa so no ntina ma aya ya wo ni musa aha me fa be me bi
to oye won me ya na asa ya good nti sata na me ba ne me This is 93.1 FM. Kan wo de ahye me ba ne nsem ti ana me nim sister ba ko bi na na no sa akosu bla yi obe ni papa nti ene nti anam so me de we oba sana obe me mamentra baby no me su ti me de wo humi a ne ye nti na ye namfo ne ye dwon ko bi na ne ye top party ene ye twi nti drone na ye kofie no ene wasa tu ni kan no de besi wasa course ne mpie na me so bla rich me de me asa me kofie my emlent me kofie no oh who de me mpie na yempi ne baba sisi na msiyo de nti me yese mi sister ni nko bi no so nyim no se da bi onko ti yenko mla na se tu kan ko bai ti ekọ ya na yempi ni ma no de ye fa ba ntuma eyi won me dwomwo na msa na ha no sa se enwa na yakosi ba ntuma na msiyo mate ti me ni ya menwo so de awura hotel wono on hwan me na kwa me no okay wadi mi wura hotel na mbisa ne ane hotel ho na wadi mi wura ho no mo ne de aha de be de wa no so me be ya de wa na msuyo timi de wura me na me mete ho no no omba to ba no si mi nwura ti ye wura mu no no sa ko su mi na ha na ade asa mu nwura mu no mu wura mu wo reception ho na se mu wura mu wo hotel me pa che no odi ka age dan na to dada na abosen na ko bo be 2 mu no awia enumere be 1 to 2 anajo ahomache me pa chai na ahomache obi de okọ ba bi ba panyimu na oka se ye kwa akoye de ose me be ya de na wo okọ na nim se o de okoye de oh me pa chao me di kaka de nse ekom de me to anajo no me pa na ya ahomache no ye wie program no eno ye so na me enko ba ntema na ibenya aduane ti ye enko pa aduane ni bi ti hotel na nim se restaurant wo ho nti no ubenya aduane ni bi wo ho come on ano so ye na me pa chao ye wura mu wie ya ye koe ti ye na sa afi de ni kuma ba mani so enyina dama ade achi ya na wo ye se memi enko nam so ono no ko adwumem ti mimi so mi nkofie enti anadwona nsa na okọ adwumem na oso akofie no wo mu ma wanadwona na mo de da ho bia sa ade achi ya na bia ma na tade so de hihye ya mo wurawura ya mo koye me pa chao na me dan come on ofo so me pa chao wan for so ne utimi ko tu se na wa ye mere na kwam sa de wo no unya aduane di yansa de me pa chao ona me dan unya aduane di yansa because so ko se ekom na de me ba cho tomato na mama na ande asent no oye so pia na me se me kwa minti me hya enti se moto bi wo ha on to mama so we enjoy no so enjoy na mo da ma de achi me pese be kwa akoye sa se be ma ne na wode wawura ho na ene ono ana akoye ne bibia wa Sompa FM. na cho yo to asoi me ba chente ba sa na ade achi oye se okofie na me so na black kwa me miska no so okwa adwuma miska bia ni no ho enti okwa adwuma ma ba no kosi me junction na me su yo no mam 20 cedi na me dem nim se nya ableman ene ete to okwa baaye no emu ho no ma hu ni biem enti me fele na wase yayi me ko baabi mini ya me yese na me se mini ya me wo sei na me su yo wakade a wo da mate se de ya wo beba ti sa tam no so no na ehwo no me wo janja me kwa me ka kire ne sa ho no no baabi a wo de maduru no wan hwe yi anyi no so oni problem won do oni problem wo danger sese wo de waduru he no mo dura poso ana me bosume no na baabi a na aduru no na me be mehia na ehu ni nyina me ka kire no enti say nsuo no kopai betimi akopai kosua na ma abodoma afiri mu aba me ba cha me ka ni nyina a kire no so enyewu o kono wa mo ho ban me ba cha de kwaye ni say eyamimfumu na me su na minim say bibi say no ne me koye ti mu ba be dini no ka kire ni say ba bi adru na e danger na o se yahwe ade a kyen na wa ma na de awie wa anka no wadi ansa na akobo na mane so do abufa mame ay Ahmed Apple World baby adu na jesi evra ho na yakoje eye yankasa ye iPhones ahodo ni nyina bi o se wo pe eye iPhone Pro Max 15 and ase 6s no bia ni nyina mu no sabeka bi na accessories nyina so no for accessories ni nyina so sabeka bi Infinite Techno phones and afen so dia ka ni nyina no
Kumasi station ho na oben Pela Lemo on the STC bus stop on the edition anymore 0549 020 032 Boris B chicken BBC if you are chicken say if you chicken here and papa no Nancy identity na Sarakoba man bi na hima okay and namne anunsu ode yo centre de kwai for a two party co-engagement and the fra rasi ya manager papa ye na no abi no de bra ya ye de koye ko twa ye no to wan ko bia abusia fo ani chem baby bia ye costo na ko GB man ye 0544 444453 opese wutu kwan dia express group wose bra na ofani na shenensa na woni hu dwuma ma okosia de okoton ne ma sapa anase bia kobo bra wo a 0249000448 Gentleman Dental Clinic abaya wosie wonu nkabone no wosie dia ama wosie de monyam no ejine ye e me so de opese utu anase bia pese foforo opese yi no mane ye den anase bia potobibre ne kawan e yi frase a pachofo ni kiremu Abreport Junction Total Filling Station echi na omawo numhwa kama pa 0559139582 Faith Homeopathic Clinic Mama Faith 18 Mama Elizabeth Sebra eno no de mawa na bia to techema na ne asma ya de waposo anase ewa awo hu sama kwatwe de ama wono mu a benya bi Omade friend no 0244 583859 yankwa yankasa ye die mu 21st clinic the sciatica expert asi yankancha will say sada no brought me South Africa don o say nyame ye madoma me Dr. Kokoshi ai okay na wo hwe adwuma manager dan ye nyankopon hira mo ate adwuma mo bo ani de wo yo mo sima abochefo mema o maka dem o mo to ase ni sebi ye bema ayira isisi achia Dr. Blessed Foster nyankopon hira South Africa no say ye ko Germany ba o nantini ya wo ya wo champa bo akola na wo ye siatika yade obetu ase de ama na o se yen kan cho say yade bia say wo say mo bre bo ma na say wo chi bibia ya obia 0540 311 massaging machines kama laboratory test ahudo bia wo ye bi ewo 15 branches and wo bia na Europe ton wo de adru mu ewo South Africa eno ti wo Johannesburg wo Swaziland anasa wo Zimbabwe afa konya so na gemai na book your appointment me hwa wo ya de mfama 0244915116 0244915116 na mizo free drink and 5 gin no and that's why we German so e money is 0246270221 a Spanish 3P combined Spanish jingo capsules anti-aging one kasa so ma wadwene ye adwuma ye okokete na so na wuntimi na wedro ni Spanish garlic mesh and so na capsules no ya dia wodo na garlic etimi somebody pedie wonya bia ebebo 0266 114111 pharmacy shop BM no sabeke bi midima fo eba hospital Dr. Tam da so wasebra ebo akwa agogo ana sepoku asimayira ehwa na wonsabeka no yade bia wose fabra na wontimi entry from a prostate ana stress stroke diabetes 0500 727215 golden dior feminine watch abamuasenche abamuasinyina rohuro na doso magoslo enche wa wasewo eye golden dior family emano eye 0544198043 Ghana grows compared to my yebebu no wanya mfinhia adunu ekosi be se aduasa enumu a emano ye 0308 245-775 Obo Herbal Medical Research Center. Oh, so for my Dr. Ben me chia papa. Obo adwuma se. Kan cho se babo jemu. Mo ya resabia. Eye ne ho ene wasa wode wani kire. Ebusia. Wona mo nyina atwetwe. Eye otititi. Yade bia no. Se yen kan cho se fo ni kire. Ode Herbal business no so wo ho. Sa so na usisi yade no eno na wo hia be ma umra yo
ne edro eni ode Herbal better se preka se powder so bacho anemia yade edro eno no 0257 472 Lawson Beverages Lawson Law Chemist Lawson Delay my castle and Lawson Herbal Mixture Mama's Choice yeah ni kwanya ya de kwa ko fufu fe na bebo ejebusa no wadwa manche wadwa body lenkeni wose yanka cho se ne wode aba no ane se fufu mix no woka etesa banku eno anaye grado makra no so wo ho abe cream no so no wo na me ho anu wo hwe wo wa bekwanya gwabem dro papa na premium gari ni so ka ho bi ebusia gemene kopia bi nantimi mu wa brabo 0244 254202 Yankotete natural spice ano de ye bonga ye mame ne mo ye papa no mo mama kan samuta na pomode bemu na hoden so remu e wo wono mu a wono bedie na fam dia na watimi akwa opebi wase ene e garlic enkete jene na ginger rosemary ene nutmeg ni nyina bi e wo mu ntena busia wo dia ne kopebi etuton we 100% natural yede stew yede jollof yede chese nkwan ni ade bia eno asa offer 0245 580-957 Yanfa People's Forum Omonya for Lord Inu Salansa wase MPP abanba wa yebi wono ne MC ya waterfall wase free watchina 7 September watchina baba bone mapaya bi baye waye ho de wanya bre etb edusa Herbal Mixture madansie ni mami tuko Mreyo edwalo bema waposo yade bia sami mazi macro stroke otu ase no emu hope ena wonsa ebeka no friend 0500 110 ebusia yemfa eno ensia se ne yenko maame ne homra mepa chaw ena ede ne si yemu a oka se okwa adwumenti nso kofie no mepa chaw ena okwa enti emu wano na mefre na oyo asemi wa adwumam menyama me waduma me nyama nam de me yime ni man te edru sata mu menses ba estron ama na me frɛ na me ka kyerɛ no one pass me pa chai na me ka kyerɛ ba ko otwa ba ko pe pa chai pa cho de kan okore eya one round and 2 rounds ba cho ne me dai 2 to wa sha first round no ele ko fa akosua no ko pai na second one unti menche onye scientist kafrawati aba eye akwada na eba ena one person no ne yam hye na na de asem no kan na ne giye se no se nya problem ya me pa cho ka kire me ka kire no no se nya problem wo be frɛ me na me si yo matinti a kire no sa frɛ no sa ko su do kan na kure na me se ya pa enti so pa omla ye nyina yenkona yenko check no se baby owo ne de oba enye yenti minya botere na see you ti be 3 months time me frɛ 2 months ade na pa ho na me frɛ no I wo fa ye ne free e wo kɔ no me frɛ na wo mfa na me frɛ na wo mfa me frɛ na nti afede na ya ayele me so ti me problem ya baby na wo di agolo me kɔ ho mo so wo ma ho na me ya ti duru satam na me di hu ne na me fu no apie awie ne mafuna pieri no bu samse se me ne dai na me sis baby ade na duru no de bibi ka enye yi enti ono so won kire de obeye ade nanka nu baby de na de bibi ka de nanka be nanka de bibi ka me ba cha so no na asem no ono no ebusa ame no se be nde me se no ana me se na me se baby aduru no me se na enye yi ti na nya nduru odi ana se na be di anka be se no pa chan come on oka no kra me ni age wo ho asem no kra de pa cha oto aso enti me ka sa a kire no eno de se no ono so wo yele enti se me se me wo de a ono de won fa ho free me ni hia ya ka sa asem no e fro me hu ni bi na afere phone so na guso na me frefre na me frefre to wo fa ye no eno se samimpo me se no eno de 4 million etu diem eto me phone me number so mobile money so
se me fan kwose no na 4 million ye de say nyi na me busa ni se 4 million no ye de say nyi se e no so one de obenya ene de o ka kire me anu asemu a wo ken eye no press prison officer ya wo am from Esther wo am from ma menchi a wo am from prison so ma menchi a wo pa me do for me gidi ye se ho ye asemu a wo ken me ya madwen se me kobada ye ntie wo asem na nsi enti me pa asem ni mu asi ansa na makọ panyimfo na ho no mo ya mayonkofo enti mekọ ho enti kanokre wugidi ye se prison officer de onim de no won said on na ka kira wo say je 400 cedis le kofa ko say nyi say se me fan ko o mo say wo obusa na danfo oba bi wo say aduro bi 400 cedi 4 million okay enti me fan ko to aduro no ense no ti me to meji am kura sika no ma anwusu a na da phone so ti fro na me hu ni bi ti dan obi frɛ me ka jam sa course me hu sa kwa me aba bere man ti turmika na bra ena me ko we de ampa me ko so no akoto aduane e de na nda me ni mienu de ene se ni na nse nti wa me so me de ahotie me ne ko me ne ni ye yi no we se wo peso oje no ena me sisu onim no na adwo so wo tla so wo ko wa bla me nsa hu ni bi ma ene na me so no kro me fira nsuo ebo ni dua oh na wonyam no na abo dua me pa cha ya ahomete ene ya na me fa mu no ena me bo ni dua nti ehwo no wa nti me anko na boys no eluso ni mu di ko gina baabi ti wa na madam fo ba ko be jam nto akosu bo dua de o ma me na eton ade wa ha no fa koto nanim me so na minim so ofiri beleman o ma me na eton ade wa ti ma me de se ye yo na me de koto o ma me no oh na kwa me sa na ote no no kro wo yilo wo yile so no aye bibi sa ade a me ka ne kore a kire wo yile na me se mba che ono so anka che me se wo yile na me ni ekohie mo se me pekora na a che na me mfi no enti wanka yile asem ankyere me eno ma me si wio ena ni nua ba ko odwom oton ade enti so oba obefle me ni nyina enti me osre me nda ni dua so wa mi sa say bia Richard ba bia wati fiedre woni yira na oba bia wo abrabom me pa chene mi mistake said that day na me ni share ni mu ni okay me enti me musa no eno ka che me enti ye ena me dani dua no ena boy ne ka che me say on the madan here asam na kwa akosisen one ne be so ye ni nyina kwadan wa ba abra ne baaye me ba cha wona hye machi no e de na esi akiri me ba cha me ne priest ye bibia fa nyi na o ma me nua ba ko e be gi nyi nsen se o mu do mu fi o mu nyimu enti menwo na me de hye aye do se na mewo na me ne no e wo ye me ne no wo ye dakropo mu ma mi ska se me fa nkotwa ayi hu ba bia akora no eda ne free wo no kwa mo na mouse ka ne me pa cha ne ma me no enua no na de ma me okay ma wo say me pa cha ma me 200 cedi okay to de ma me na me de kotwa free wo no wo ma mfi me biem ekopem saa me ti emu wo no ehwa me wo ye no mu wo no ehwa no ma kofa 2 million ba bia bosom me esa bosom nan ne nyina na wo hu be ma no na me hu onu emu e se wa asem ade ba ye nyina ne sen ti ma asem am de ba ne se me se kwa me recha ba bia owo bia no se de afede akoso me ebre ti me sira no ono mehwe ne ba ontwa nani emehwe ne ba bosom 100 cedi bosom 100 cedi no emwa me fa nya hwe oya no de sende o me pa cha wode be so ma me enuane so bosom me ba ko bosom me bia bosom me enu kura me sakura 100 cedi okay no de brand inte se wamla mehwe ne ba ba cho ha na me pa cha na ba bia me tene so no on peda ble ma ne ba on peda ble e ma ne ba two things no ma miskanya adwuma enu an me ni ni asem bi sa ma miskanya adwuma ba cha ana odo hwe ne ba no kura no ha da na ma me o ka de o pede o ba de me bisa o mo bi wo me pa cha o ma miska enya adwuma na de to so no so on ha da na me ne akura ni nya ba bi on hwe ne ba on peda bre ma ne ba na so ma miskanya adwuma ada wa nya bia ma no de support wa plan e da na akwan mu me da fo me pa cha o me sira ka kakra me da me sira me pa cha me wo ye no obat wase wato akura ni din 6 million no de beto akura ni din ntoma nka ho bibia ono na ba ya na me pa cha o de ma o ma me nua no eno o de sende wa na so mo de ba ono de breme ma me nua na de breme afi do se ska no me fa nya aduma ma wo bible sumi mienu no me fa se ska no enya aduma no anka se o de beto akura ni din mate no acha me da fo apomdi wo hwe no ya na hu hia o mai be koso a ehia ma se nipa ye aduma fi se enipa aduma mu ena ye betua ne ka
ama aban na jeje to e de abompuntu dwuma de ama adehye no eno nti yenko time Herbal Center wanso ye mrasi medu na yentimi emetoa ensem so me dofo mpacho me mo akwa aba me joso time aso ye te sen awurade adom bibia boko boy enkomo se medu etiefo ne ahwefo pe bibi de afri o me da se etiefo ene ahwefo time Herbal Center emre eni me pacho e kase time Herbal Center ye adwumaku a ye de obo ade no buna habama ne hini eye edru ye de ye adwuma na tro ne se ye ni nua na ba no ne afa na haban no ensa yade eno nti hono anamo na doctor wasua de doctor wonimu de atutu a wodi habama aye edru a ye frɛ no time Herbal mixture and a time HH Herbal mixture and nase ne capsules na enroi so wo pebi atwa wo de wani trum e wo pharmacy shop chemical shop and a herbal shopper okwa ubenya time Herbal mixture time HH Herbal mixture nase ne capsules ne bi ato na wona wo Sompa FM ni trum e wo imrom Abidjan house afi atonsunso Monaco junction wo hweme anase utiemi a nya wo hwɛ me hwɛ ni TV no eso ye number no egu animu na nya wo tie me nso mfa ne phone na ombo ye number no esan say apom de mapowe ehu hia na ne bo nso edin number obefresi so eye 0244 417 669 0244 417 669 kai say edino ye TIME medase eye time Herbal mixture eno so na ye ba begina said ye awia ne si ebono onipa bi ehia so no nom time Herbal mixture so wotie mi a time Herbal mixture eye dura ye di to malaria ase malaria yade bi a ekum nipa ankasa na wo boy yale malaria di a obi on must malaria ne say ye normal e de maye debida emma malaria enye normal emma esan say malaria yade bi a ehu kura che de kodie wo HIV AIDS malaria kum ni pantem so ankasa malaria betimi abubu agudem asori ekra ebeye den ede amaum na obi nso busa se na ye den na yenya malaria meni umi anu di adanse se entontom na ekaye ya eme enya malaria na entontom so ye wo mu mienu ye won tontom ba ene ye won tontom bema entontom bema ni beye ni dida na okọ na entontom ba no na obekawa na wa ma oyade meni umi anu be di adanse se ema de abode asase na esase di nsamone ya di nsamone na mebi aka aboantontom eno nti aboantontom ba ene kawa o ma parasite na ekọ ni pedua no ekodi ni pedua no abro no na esan say parasite no ehu odin enti no etimi ra akọ ni pedua na kwa ni mu bi ekodi nsamone ewom na edi nsamone no na wotwe mienu na epie wo wedie no eni epie wo wedie no eni a ensunsan so boni a ebede adi am wo se wonya malaria no ebi ne say etimi ja wotipaye ema wonum to a wontumi enidie etimi de ewa eba wo so woni pedua no sorry asa wa ye mrebe kakra na ho odin eni sima na ho asan so ayemre wotimi ye boho tse sabi abrewa kotodwe wo ye mremre be opeja ho a empija edi ntia malaria ensunsan so boni no ebi eno no yade ba ko eba wo so a ensunsan so bebre ene ba wo so e kire se yade no ano eden emo wonani eden eno nti omudi ni pabro no apa eye me pa cho so wotie mi a edro ba ko pe ena malaria parasite no entimi enyina no edro no eye time Herbal mixture eye TIME time Herbal mixture ene so na mkroma na so wo fiefie ma o manya malaria obi so kone koto time Herbal mixture esanse edro ni yedu papa eye adwuma entem so wo no madro no sabre ya me pa cho gonhwere ba ko echi no ubonto wahyase 1850 1850 na wo junso yade na APF mu akono eno nti so wodofo obi wunim obi a malaria kana to dem a me pacho edru akotoma no eye time Herbal mixture anopa wie nwumra bra wodidi awie se onom bia ebeboa amana pom de ne ebesipina esita na malaria kono eden so wunya edu papa ye friend time Herbal mixture eno nko ni padua ne ma na se ekwa akotwe parasite no apia afi no omakwa akote omokota nsunsan so boni a omodade woni pedua no eni no omo nche omo ti ebiem eno nti wan hwa bekas malaria no ekome ho ayeden
Enkoye omako hinta woni padua no emu eno nti se wujai eduro no enoma no masan so atwumuti no mo ba ombe ye mane bro so te se kane na de omo wo honom no e bro so e kan se the backup eba no ye no double me pa cho se wutie mi a oto eduro e fe ne time herbal mixture hwese obenum ni nyina free bottle nim ama onya afa hodie e free ya de no obi so me de menya de menya malaria me pa cho se wutie mi a empanyin se abo ho ban atrema baako eso wo mfa so chen ayaresa bokiti bebre eno nti mepese obanu madru e friend time herbal mixture na odi abo ho ban every yade kode wo malaria ho edro no eye time herbal mixture obi se me de ye ni subre malaria nsunsan so bone no ebi eno no ewie bo wa ma wani su abri wu no na entontom so ejo na moja so ate na parasite na di moja no abro afe na ni subre ababesio so na oka se malaria edro e friend time herbal mixture no esiesie moja ma wunya moja ma hoto wa obi se ayede na bibidro eye moja ho adwuma me pacho busa panyi bi owo ofie se kane na eche ansa no makwa ko ho aduyefo no ede aduro na omo ya no omo wa ahoden sa no ene hu maame an ho den nanso de kakra bia no ayare esan se no omo de habama ayo omo duro omo no omo nsu omo nom omo duane a omo die omo de habama ne se ne dudo wo ko dwawe be posa bi wo ensuo nim ye be so ye betua ye be sa ye be punu eno ntina ahoden e wo honom nanso ene yi die ye habama no ewo yechi na mpanyin se sankofa wo we yenchi na chia ne mu ye ebesa so ayeye edesene abebo biara eno ntimi dofo pasa wutie mi a fo ni trum e pharmacy shop okwa so per time herbal mixture yeyi ma wafre ye be che okwan obefa so obenom no na bebo asiesie omoja no wo ye obi a wo ye awiam adwuma wo ye obi a wo ye gya ho adwuma wako hospital doctor say jeja ho adwuma no eye na ha omoja me pacho wuja na ne abusua akodidi wu buada nso enye yi eno ntine obeyi nie koto time herbal mixture ne nom na bebo asiesi omoja na de ani so brebia be fru so akọ amonya ofa hodie me pacho wo hwe me ewo tv no eso a ye number no egu anim esan se enche na me bre no aso na wutie me nso afa number na me kasa wie ya na wa fre doctor aginche mu aburo me de eso number no eye 0244 417 669 0244 669 edini TIME medase me patro se wutie me obi nso se edura na jo mentumi enna me de ya hoomre me nante kakra bia na mabre na makoma ebo me se periperi se wutie me asrade bone na adoso ni paduanim edidi ma na akwakofa pressure e de ababeto so edura me kanfo e de amao eye time herbal mixture so wonom edro we ya ebosiesie ni padua no ena ne srade bone bia fru ni padua nim e ma ni padua nim eda honom eno ntikoto bi enom se de bia obenya hoden me se apomde mapowe ne bo ayeden eno ntoti apomde mapan wasem se ya no ata me chuku no ahwemedin te se de egu fufu so no na wo yiwudie afrimu eno ntiko ba bia ton edro bia na kope time herbal mixture enom obi so say me dia ye se dra na dra mentumi enna e wo so timida esan say nipadua na wo meje bre eye bra wada eno nti so wantimi a na wo de ahomre eto nipadua no so eno na wo sori anopa wa wo nyade so wonti apo onipadua ne sisisu ye aduane kora anya wakono obi kasa anwa na obu ofo esan say wantimi a na ama nipadua no anye na home e wo so timi eda dana ho na hatia nipadua ne so ebenya na ho den edro ne ye time herbal mixture time herbal mixture na sa ne capsules e ho ma ye say ye di boost an immune system oye oba na so wutie mi asiesie wona ye oba mu a oba sima ye beka se oye oba mu a ejina won siesie wa hemfie ono ma odofo emonwura wo mu mesi oba ma munye de etesa bele won na odofo nyina mu tesa bele aba siesie wona ye oba sima edro ne ye time herbal mixture na sa ne capsules wunya o menses ewia numbi na ntwi moja so fini nyina empie na won so wa hemfie no endini be ma odunso wo se ya odunso a wo bre odunso a wo chem ansa na jonso na ba wadra wo hia eye time herbal mixture and nasa ne capsules anamo bi akowie wa abobo ano aha na me de obesie ko pese one doctor twetwe nkomo ana say wo pese obisa question me pese nka obefre na waji nchemu no eye for your number na eye 0244 417 669 0244 417 669 TIME dasene yebeshia
that's me dofo papa ye chia adwumayefo ne doctors ni nyina wai nyankopon enfo ankodro asomdwa busia bambo atrema yesi yesina yare sabokiti ma edrobeji wa ya treatment no eya no time Herbal mixture and time Herbal mixture ni no ni bianom na etimi asiesie o se nana mesa brampa mpacho wa ase no matweben ye bema no ye ne no akasa na start no wagea tumu wajia tumu se kora se nya ne ba fe kora po de esa bo na homa ne mu biem a wose number no kora nya ne number na me pese yesa frɛ no na yetie mu aya ebebe achire na eno echi no abusiansa na mensa brampa beba betina se no bright PJ Boatin be careful what right PJ also ba Facebook no so ye da se papa ye wase manu odin on amesa no for man na me manu adin cha amesa na manu odin a wo de me pema de wat mama no nye den be ya brewati amba cha brewan etete me bright ni nyina ka ho bi e na eso ye da mu nyina mo asese mo banana akua ntwiwo aka kire onso ye da wase ma me jam ye da se papa ye na ye na eye yankasa na efia adepadu bi kase na amakobi ekọ mabodin bright apeje mabodin yini sachere esel yeda se papa na afeye nuano mo nka ya mo abanyina nso no yeda mo ase rade nkoso enhra mo kan ya ho Facebook no Sompa TV Ghana na Sompa 93.1 YouTube no so Sompa TV right koso ahwe kwapem say yebepon na efra foforo emo momra se wa na nampa chot na se mame na yenhwe be ma no hwe se yensa ebeka na nka wo frɛ na mame anka mani beje papa na yetie ebia we de no anka say wrong line ai pa cho momo we se mo frɛ no na sem na oka ye no kwatena se na kasa wo wi a wabo no no preko de amaye na yan kan cho se da wood Herbal clinic ansa na na beba no oboabo no ho atena se be ma ne ye ne kasa asem o kan ni nyina no ye de atoa so se yan kan cho se joso krapa na owonti bomodin akọ na koje ayaresade ha wo bia se ye stroke ulcer emreyo anasa waposo yade ni nyina no otu ase da wo 360 capsules ene da wo ointment no so ye ya wadro 0241 244012 busia sanso na hadasa travel service se we the American lottery ni bi na so no unya ekwan ya obefa so akosika samu akwatwe de amawo a wo se hwehwe wonom na wontime emmoa na bibia so entime enkoye emfamama na 0249 714 sanso na grow farm ojedro waposo busia bomodia ne ko pedi grow farm ba ye no emoja ye twetwe edisi ni pedua so etotwa ekofo pa ye Ghana koko ani ye dia ye enna kasem so mreyo no nyina so na mamu ye den ma kwahwe ko no nyina na ye hu biem etimpacho ya no ko pedua no na bibia so akoye wo ba ya won sebo ni ko wedro ni 0244596532 0244596532 3p garlic you work for energy bar wase asma kesi amoso stroke yade ohuna mo twetwe stress na ba se so yade bi e ho bia no eno an so do ani twem wo ba bi eto no 0248928824 na give us p capsules o se kan cho so de boy ni atim keja na wo da ho rush sa chi wa ha mu nyina boso sanso na yellow sperm count no bi wo so ntino tutu a wotimi kuma boa wo jonso anu wa fe wo se na waka wisem wo drone no ko capsules no ayam team any koko ubetimi ya no wanya bi na etimi aboa maredia any type for join this one mu ato no so no give us Herbal na GC this capsules ne de esiesie wankasa wa ha to for some ni koye na bibia so aye kama 0543222470 MCA Grace gift Herbal clinic Grace give it to apoye nwie na na ewie osima baby ni de patina nanom ene doctor fo Oshim school junction kwantana no so barekese ho na won sabeka no ni wachi mota so be no and one said ye ha wo bia no 0543320030
Grace Gift. Grace Gift. And no, you say a Rasta woman adazwa Wednesday now about Reagan when you kwashe ho akokola no. Edu ye gusua ye de kwashe ho. Baby open ye be ye de na hye ho. Na na mpa cho me mo akwaba. Mejo so ma mitia. Pa cho na mo te say. Nyame adom bibia boko. Ye de nyame ase. Asem ba ye wato hu ana ma abrewati na mpese me kom ne mpanyimfo ne bia kasa ba na menya ntie mu ye. E na mse me ba wo mu na ase ba menya mfa ma ne bone mo wonom. Na ofre be ma na sem de no kan ye me kwa menya bi nso so akwa akwase wo mu ne apene po masibre. Yo abrewati ya edinkan ye frɛ abrante no. Richard no ye frɛ no ma ogi tum se ye no kre. Woni mawrai anam so ene ye ne be kasa na de wom bia won so aka ne de wom ene nkomo no esiye na anopai ye pese ye ne kasa no wonu se ne na time ye hye na so no me frɛ ya na beba bia fa be se 30 seconds ana brantia ne giye oje ya na sem nyina ne se woni mawrai ba bia yes akoye 2 de edinkan no so wonim no afedie ene de so wonim ne ba bia anam so unima kosu breman ya na wo se da nam se na wonya adwuma prisons o se debi no kra fe no wawie school a opa adwuma ye o na mami mi so wo hwe number ne ye de eno a number bebe di ba ye ya number kro ya wo din kan de friend bu ye book mi eno a se wo so wawie school ya wo pa adwuma kra ye onya bi nyai enti awura ne fe na kosu no o ka breman sensem no nya de awonim ho hwe enti audio no wa yemfa ntom framam na omuntie nanumu asem na mayentie na yehu asem ne mu bentie onye adwo a prison Mate me pa cho na obi anwo ya fe na kuzo bomo de ne friend mam sesi e why na e bia na ye ono a ai onye adwo a prison pa cho friend mami e kwana sa wan fa ni sa wan fa enye ono nso nka nche na ye nhwe because asem we de Kwame Richard ya prison officer na wawo a won hwe ne ba emu orem ye pese ye hu asem ne mu nte no ye nhwe na ye nkoye nim obapa agude mbremu ansa de akwa akosie no nansa na ye bekoye nim no pacho orem ma ye awati ya medase mechia ye tiefo ene ya hwefo nyina na me pese busa se na sebi o mpredu asa manu susim na so Ghana fo abatan fo bi sebi se ya na mbom bra se ma me panimu baby asabe o watifi adrei se mi hu ba ma bi ene wo se wo pe me na me di na chi na me ni ko hotel oto moto ba ko ma me woni madam piri nu bo so me so ya ma mu mensa me anyem me ba be hwehwe ba ma me ne wo ye no eno ya de ba dia mesre Ghana fo ebi ma ba tie sompa baby asabe ma me ka watifi adrei die sebe yo nka wo baketo abi na nka enye na nka wo fa meto ani mu na nka ja ye ntia no nanso baby adrei die mesre ye di sua de Sompa Nkomo asem bi wo ho ne ba sebe mfonso ewo mu ne de ye be ma wa hu na efutu sem a ewo mu a ye betu emabunu ene ma mefo bi no mu na wo mu nkwa sa ate bi ani mu no ye de be ma no kura ni nyame ani mu ni ye ma mi ana me sister pani ene ma bi antwa yi because wo di kan ka se wadi kan kopi na anya yiye sebe mpanifo ka asem bi se me abia mu de sebe yaku sebe anya ado na nyansa heda nim eti mesre se eniema ne de ne ahwiagu enti se wo firi ha na wo kodu fi a sa hyehye eniema ne yiye because me gidi se ma no kura e bi sa wo fie biem na wasa akọfa fofura sa de edai e de abeto hoyi abeka ho duru me bia na ha dwene sebe Sompa FM nipa ho ya ne hena nipa ne titie na so ye titie aye titi ma ne ntomogem etomogem e ye kuro eye kura kutwa ba beda ho eti mesre se wo ko titie a to wo ase na sebe fanyansa eto ho na duru me bia ya na e ha dwene ye maami mesre no se na dawoma ne akoso nyina kire se sebe wo atoto ne ma yie aho kire de wo ho na nso wo ya wadwene se wo bedi aho kire na chi a
obesa akofrefre hawo ne amane abeka ho kire ne ho amana be ye double enti eduru mre bi a mesre sadwuma na wo ya yire ho na ye school bi na wo kwa yire ho na ko sebe kakra ne kuta wo betre bi a yire ho na faye na ba ma bi a mfa sebe wa ho kire ne so amedada wa meji wa brabo ankosi ba bi yese wode yeden wodi sie na kwa ame Richard nso abrati ya wada Roma so osenyi wono a sa won say ni photo kran so nka aha so wa hu bi na make yo so ma ntwa photo se ba akopɛ edrumre aha na se photo kran ni ho a woni mu ni fie o ana woni mu ni fie na ono ni ba bia wote na wa hwe abrati a etiefo ni ahwefofo ya hwefo mada Roma edrumre bia mesi nipa ho ya ohene nipa na titi o na so ko titi a hu ba bia wo ko titi ho baabi a ba ma wona netie no ana wo kofa wo hu baabi a wo fire se ma minim kra so wo yire wona menyin se wi ansa na mi hu se wo yire na mom abrati a wo se nyama wo asuo fie wo se hin baabi aman from ye be ko ho tie ha wada ro ma sori ko nya so ye ntu anamo na ye nkwa ne nkwa busa se kwa me Richard bisa wa da sene de tie bia na ye de mu ama ebe ye good results on senior de beba nti wada ro ma ye ntu hu anamo ne ye nkwa hwe na kira kwan cause ma mi oti onya akwada se oni asoma si na akwanyem na so mesi be ka se nyu ono wa okay na wo mehwe abofra ro na ma me ni so wonye free me da se me di from pacho remo ma me a ablotia unu ya na edi nsamoni no wadi abie so fe na ba ojane ne ko aso ase we no ko tiba ko ye ne ye fe no katura ya friends katula ene mo ne upe ba ko bi atie na ta ka 100 citizen ablotia ba me bi obewu no 90 years obewu 90 years okache ni kunzo wone ne nanta no wawu tumi se maame no ho ye ne different nkura be blood da yefunu no ho ye ne da kopin ne nteje za bra go be wu ati chene sei oba japade ensei yebum yebo ho ban oba japade ensei wu ne nteje so bako ne tado kama fefefe do twatso do malalas na asema me kan agina ye ma menum enyansafo emma ho fefo te se nwa baye wusi hei oba udina we hu fefefe kama e de ne beba se komede opa gane minimum fine enye hwe ne mum ko ye no e de na wonim se besi abra wo da wonya virgin e de ne besi wa enanachi eno wa ache da adwene se na mi wurafi ne mo na minka no my advice am de be makaka ne se me hosu tima se pa anka meka che me nwa be se na dawro ma ono ankasa ko bo no ho so onko ye adwuma hwa akora no onyai onya prison officer na adwuma no onya na chidie na onko pata den hye na ontinsi kurum se onya adwuma na onka che wrade se wrade adwuma mi ye because ye nyina da wrade na sika be no de tia si kurum akoya adwuma no abrot ye be pa adwuma ne ye ni sika o adwuma ye be pa na to da eto de fife ne ye ba se kurum baby school pressure so check book edam ka anim nti na me ponem ne ka de ko sa wa ko ji kakra da kon abrot ye is wo de wonim wo ba hwede ato yen eto no wo ato wo asena wo na ye wo bucket wa be medi nkwasasema tia wo ni wo sia be na o se me pe na me kra asema ye mo kan ya mibufu pa ne se me die nka me pese me tia se yo because de be me bi dia ye me be ma ne ye o la no sabi mpeduasa wo himfi o so ye o hene o pese o pentem kra se be ma ne be kokko wom wo di wom no juice na ma na be pio se ego hene okay enti mami ohima wo ye me fekese ne mo mepa wa chew sa be ma no fa ne se kromfo bi na hia ho na oto mu na no wonya ba fa wa de hye ochi boboso kokodi pa ye ya wo wo ache ya me girlfriend e girl your friends e nyina ye tie o de ba tu o hini ni I get your task ai ene o tomsuo de on ai kraka case ya wadawroma ene brotia o share me na say o dey for me say me girlfriend na mama kaka ene go to so get na ye kama e do so kokko tombi ni nyina sese nyina start business ene nko na o say traffic ma o ho ye popra na be man do ni to so a say de o ka che producer say
everybody I would say enyemi o wo guye no mo akrase it's a man from no on say hoya me kwasa nya onye ojuma man from ya be ko ho o na say de bia me fi ya be ko ho etini abra pa ko a frɛ me na so me konkoja wada woroma me da ase ma me fa ye to apo na yenko wani ye me da ase asem we say sompa de ya na ye bo nipa ye san e ka no kre Sompa FM ya so no ye hwe ye ni ye hwe esiesie ni ye na maami we asem yi die sebi yo ne kano ye de be sua de ene sen maami panimu aya wako previous marriage and ase woni bemma bia wonya ba ko nya mienu wonya suahunu hu sani abrabo no esitie enu ntine nka wo dwe no na eba ne sen na bemma bia timi aba be da wodi nse fa ho ena asimesi na asimesi afa echi wo se wo pew a bemma ka se wo pew a na asene sen cheso wo pese wo no woda ade ba ko pene na wie mi to ye obi pe me ya me se mi mpe mi nya mane asem nko for some one ni America ne say ye nyina ye etese kama mi we say nko hu say flag na ya show kire no amane flag na show kire no what ya say me de me kame no kro wonya me mobo bako bra anu ntini ni me pese nipa esua ene say nipa wo te si wa bra bo na wo trase no atro wo testimony dia to na wo hwe so obi ntimi te si wo da nyansa wo no mu ye hia no wo baabi ansa ne ye de aiden ye de abobra susu ampa se wako party wako numu e mo party bema ko fa ka be si on ma no kwako trem wo se ya ne nko na ne ko susu ampa se bantim to kuruma se na ya monam no wonum se hotel bi o race course ya ikoko didwa no hotel o no ebebre wo ye kumase ni to do fa on mo be ni mo nyamfo ni mutadwa se so person to ni wo kwakwa ye wo na wana tu free kan no wana tu free na wana usie na wo ko no wo sa on ye hotel me se na me onye mbabo bako na wo ko ye no ho na wo road dross we for so no wo ye wo ba panimu ma me panimu a sabe o kese kan ba na ye wo yi na nkono e friend say na nkode ba asai anu ntini ba ma no e ye kwase bu no pese obu no so na dwun se na dwene e wo fam enti so wodi ni nya amane problem ye wo no so ovu nwie ye wasa ko fat kakraka bia san de ba be pin so se san wo chen o ma chen ankane no obi na fro se no obo na bra na se ni ba ma no do ne yire wo ne yire o so ne yire e bia na ye te se me amisia se nti o so ne yire no anu ntini won ka no kro de biada ti mo de nia me ma so me madwe mu ne se eya kwayama so de wo fa ne sa ento no so nya ba ko fa hwe ba wo mi nya hwe ento nya ma he ne de won ko so no won hwe ne so so ne hia na mo be ma no so ya watase obu oba bi kwasea no hu se woni da ho na ho ye wo hwe yie ne nya me di ba ye wo no ya kanidi na wo de ye bede hwe yie na we no on chema me ya wosi wonum woni da ho se wo yi na kokko fae eno nti wo wo se de ese wo play am kan sam ne kwacho me ehwa na metie odi fo wonu se ehwa na metie me so ma bodam che grace metimi aba ho woni sof ma me so me metimi akọ o soja me ne de betimi asiani na nyam kan se no oni odi ni abrampa ne beko ya be trans ne bitia ya kana ya boko ne bom no ya di sua de ti ma me kan sa ma me akọ me da se ka akoma to ye mo ate afonso na nya ba wie but wakwa di ni dia mesrew eso abana ba e was Richard Betty. I am telling him say what tie ni asama from prison officers in Penny for we salute you this afternoon. So obi tie ya na mo ni mo abrantia ba kwa ye friend no your friend is Kwame Richard and asa Kwame Richard amada Roma momo na Betty say wakodi twa bi ama say akwada free sa ni nsuo na wode kogu oba na sini mu aba enti wo mehwa akwada no na maami won kodi ba enti 100 cedis so say no mo de banda asif say ne maami na de ba
It is one more when him demo on Saturday. And now me the aspect I am telling you, me say me penny for be brave man from prisons. Well, it is a nyame ya domo a enkwose say beba ho na ye hu ne wo ho no wan ka say be bia na nya ho no wo de. But so ho ne abeto no wanya asem papa bia nka. I am telling him a day today, a week today pepepe. Ye ne picture beto so am obi ehu na yi. Na yiri nso tie ne na se ne kunu obi kunu e de kwa me reach da wo ye prison adwuma no wo man from so da ho so atu ho won ka asem papa bi me no me share wa asenya sa o ma ye meto na busua asem kese e da akire konfo bi yesi wa fraud di obi de ye de na ba ye ko computer so adwade emra sese yansa Eusia mon fanche ye mfidie no ye bi kakranti ye kwampacho mo fa second case no ma metra se na ye nko ye nim oba ko ya twemanim ho wate bibia be ye fine bibia be ye fine mo twen ye wanhwe kola be ko sese ye be ko be ma no ho sese de wo ye na ye machine ye mebufuo so ho nko an ye transfer ne dia ye sole ya ye be ko ho ye be ko ho sese enti twen ye no nyina de be ko na hu na be hu no why ai ebusia ye kwa ye second case na ye nhwe abrantia ene oba betina se complainant ye Ra Thomas tete sanso na nana agbojojo samanya ne ye mponi o edi ye edi o enkwa jejeti wo eno no so ewo na abrantia ni case na wo de abana no odin papa memo akwaba Mami, ejawo se. Pacho, jemeso ye na me yoba me kasa kese. Why? Pacho yo mate. Pacho, apom ti saying. Yo adum. O kwa sorry. Pacho. Kwa ye hu sorry ana. Makobi na majai. Pacho, eni sokro twe kunku na asam ne ye pe no ne nukre die mu. Enti so mna ka we se peja koso ka we di mechi. Pacho. Me Thomas Tete. Thomas Tete. Amaba Sompa Nkomo sui. Nimba Sompa Nkomo so. Me shabo se. Me wi anokwale. No kwenkwa na meka. Anokwale son ma wi. So help me God. You are you bua. Yo. Pacho ye die ni. Me yankrani. O yankrani. You bag in to ho mamia. Okay. You bag in to ho fama me na. But o ti no. Pacho my misa we edi asem na odi abansa na no wadaroma yamo akwaba ma ye nhwe se mfidie na keka asie ne ayenye aboafo nkrato mra sesi na ye nko na abojojo ho mra sesi first clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo srem woje wo ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nko a wo mu de bibiduro ene besa o ya no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert
mo ho nyina mo fa enche papa ye kwa ye case number 2 na yenua bema atena se na yadin kan amana kwa ba menua asemu a wode eba ye no ma ye ntie wadofo ne ahwefo nyina aye ready wasem ne nyina ene sen wadaroma Pacho ma asem ne nyina ne se 2022 no mu na me hu nana ben nana agbojojo Pacho ai sure ayase ma bla bom ne nyina me ye carpenter ni me ye ejuma ma obi na me wie na obetua me sika na ye problem obetua bi no waja bi onu na ye me problem si wo ma bo mi pa enti me be pam nyama fi kumase me depo Accra enti dako bi a ye ba ya nyina ya Good village wo mo na adiasa na ya shop na ya wo no mo de TV ya eto enti ya wo ho ma na me hu se papa we abaso na o kan se obi a audio bi ka se no oba obetumi odi ni sika no ama nipa no no akoye den akoji sika no enti aya sa me hu ye na me ji ni number na me frɛ no na o ka kire me se o me ba onu betua sika na ama me na onu akodane ka no enti na me bisa ni se ahomwa hin na me ye den me fambla o si 15 million na 20 million saa time no na me ni sika enti me boa me hu 1 month going me saka sika no na me saka 220 million okay 2000 o kan nsemu mienu 15 million na 20 million okay enti me kuta 20 million no na me ye den me frɛ no na ka kire me say o me mbla enti me koye no na me di asɛm no tu n'anim me di tu n'anim no si obe dia wo mu no se obeye nhwehwemu a nyama metotɔ no na ɔkyerɛ me ana afide na ɔde me sika na ayeden na ɔde ama me sabre na wo he fa da Roma mpacho na me wo me ne no wo abusum danum aha ufri he fa na kɔ ho me fi Accra na me ba ho wo jejeti ho mpacho han kokɔ jejeti mpacho han filling station obawuni sandboard bi si ho mu ho mu enti ɔkyerɔkyerɔ nyama ne nyina no na ekodu 15 million no na Sompa FM nti metua no na ɔka kyerɛ me sɛ o menhwɛ box bi wɔ hɔ menhwɛ mu nti mehwɛ mu no hwinim na ɔno ɔse menhwɛ na ɔde sika no gu fam maami nti ɔde sika no gu fam maami wie ya no na afi na ɔbisa me sɛ a ɛde adwuma na meyɛ na me sɛ o meyɛ carpenter ni meyɛ furniture work me board so na ya me be pam nyama wo kumase me de kɔ Accra na me kɔtɔn nti ɔsi o sɛ saade a nipa na ɔde me ka no sika no yɛ 72 million no entimi mboa me na ɔno wa boa amanfo bebree obi ma kwa abrochi obi ma rent store kɛseɛ ne nyama nti sesi ɔpɛsɛ ɔboa me nti me forget 72 million no nti sesi ano sika ahin na mepe na me fan ye den me fan start me business no me pacho answer na waka akire ne se nkofo ede o kan sika ne 72 na ono ankasa ne hu ye pacho me ankasa na me ka kire no yo nti me ka kire no si yo anyway de anya sika bia na ono bisa me se sika ahin na me de be share me business no na me ka kire ne se o ma me 1 billion me metimi me de aye me djuma no see 1 billion so na me see o me so 1 billion na me ya no see me ntina se na me hwe ma adwem enti me ka kire ne se ha be o ma me 10 billion na onu o ma o say 10 billion enti me ka kire ne se na o see yo wati be me mpu ya bontin obeye nhwehwemu no wa choro nyama no se metimi ato a na onu so wa boa me nti me wa andu bibia seconds a na ofre mi na me wura danum bi o mo na ka kire mi se o Sompa FM bibi o beto we nyama na obubo ye no eya bebre but nyama obubo ye na odi be ya ade no kire se eya nantwie odwan eni ako krokro no nyama no enti
oye sa na oye no mi si we dia mi ntimi nkoto enti onu nkwanhwe sika no charge ni nyina o charge a na dia we ye timatimi aya afa wan maye nti o hwe ni nyina no ekoye 150 million 150 million na mi ka che ni se o na sika we dia mi nya o sika na mi dia blewu na nkasa amanfo sika ya se mi fa nkoye ejuma ayi na o try times na o try ma na eda TV ni so no bajo it's a cow and a sheep and a turkey and a then chocow na there na wo ho no se chocow and a Sompa angloto jom bajo the aka ne de mama ne wo ho and a gold there the gold bibi kran so asa atachiro no se gold there gold ni kulo fa gold ka ho enye gold we odwan oh okay gold wa se ho no odwan na wa kire no sa no enonko enye odwan mpacho me hu gold mpacho mo Facebook ko hwese me boa de me pese me hu word na e wa se ho ai gold dino goat no dabi e gold mercury e do na ya na ya de ehuru we no gold no ya de chi gold gold dust no auto black na ya de eyi na ya mercury na egum na you to get up say ofi ho no de ahoro be ko tu mercury ni black Sompa FM and gold no so na de why no so ya de soro no crocodile na say de na wo ho no crocodile last but one on crocodile and the aton so any see venture and idea Vanity watch ayi pete kosia pete kosia nyina aka ho abusia ko Facebook o de wo ka mi mam ko monko ye na monke kan mam na me de mani so kura chiri me Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 pete kosia and a crocodile then chem and a gold mercury the addition gold dust no hey sabe bottles wo mo pacho mo ko Facebook no YouTube na mo ame wat na we de mani so chini me eti wode we ma wo no se efie ben sen ni pacho sa we kata we no me ko ya no wan fo no amami ansana nti me kasa me duwa me kire bebi a ye duwa no yi sa kata we no mami enti adi be sen enfie sen ni okwa wa no sisika ni na akodi 150 years mu na ye wo no pacho ye tie o enti eba no sa no na me ka kire ni se o amanfo sika ye se me mfa nkoye ejuma enti se me di sika wo yi mawo na untimi muami a ebe ya problem amami ena oka kire mi se o menya abota ma nya ne nyina po na menya afa na 3/4 ono nimi nkrofo no obetimi akofri ade ne bi no di aya ade no wa boa mi enti sa wo ho na mekuta 30 million 3,000 ena medemanu no oka kire mi se o Monday me ko Saturday enti Monday no ho mo jejeti ho mo Sompa FM enti adwa no nti awo se onya ade no sika no ti se half na 3/4 na adwa no wanya wato nyama ne nyina na 30 million so wo mi phone no so enti ono so ena me ma ono yiye o transfer call ni phone no so nti ayasa no sese a me sika na asa akadia me de be foka akọ nti me ka kire ni se me kọ na me konya kakra na aka no so se me nya 3/4 na me de be ma no na afide na onto nyama no na onye ejuma no mam nti me kọ ye no me wo sika bi wo fie onu so 30 million the same team ena me sen ni man na ya wo dia na no so ye nkofo onu so ejuma ni sika na because wa ka kire me se Monday eye jejeti ho mu dwa nti se metime nyanyama na obenya nyama no wo ho mu na Tuesday Wednesday no wa ye aduma na ye ama me awie nti me sen ni sika no ma no wie ye no nti yan friend ni say 3 days 4 days abadaso ena me ka kire ni me friend me bisa ni say o sesia manya dia open me dia amount sesia ye kọ no sen nti eba no za na oka kire me say obe frame nti anajo
10 o'clock no frame no catch me say o akufo ado time no edu adwa time no okoto nyama no yesi nyama na yeden nyama na akosoro nti sika na odi ma me no medwuma no kula o fresh aka nyama no enti ya sa no me ye din enti bet yes ono 150 million na me ma no bet yes mama no 120 aka 30 million be no na yeden o hwehwe ena nkrofo na me koye adwuma ma omo no a me nwie ye no omo troso mi omo ni me say me ka me di no kware me ndi omo sika ena me ka che omo say ma koye adwuma no Sompa FM we kakra nti omo ma me kakra na me fan koye den me fan ko fa adwuma no there's a open balance di akoso na so enti me di balance no 30 million no na me di ko ma no ena ye 150 million afide nana baby amedu no owo say me hu senkyerani because say aye di mechi me hu di ameye biom me flena o CEO me nya abotare oni obi akasa say aka odwan eni nantwie enti oni obi akasa okonof akoto aba ni say enti me ma no 2 months ye dide mu sa ma eba no sa na me bufu ye ena me ni kasa na ka kire me say on minim bibi min kope busa na ono so onko hu nkrofo no na yanya nantwie nu ni odwan nu because kope dey bosia okay na on fan koto nantwie nu ni odwan nu because wato nyama ni nyina aka nantwie nu ni odwan nu nti ono na obeye den obetimi weyi misika nu amami eye sa no no kware ni baby amini na edu ene misika akomu no se yese before to be befimia obeka se mi na mi ye enti misika na yeden ahye enti mi kobo obusa mi fle no na mi bisa ni se sika ahi ena mi fan bla biom ena oka kire mi se o mi nya 50 ana 60 a obetimi o de akoma nkrofo no no ma ama no ntwie no ni odwan no yo medim ena mi ni na musa asem a mi ne mo kan yi minti na nkran because ye di mechi ena mi dwane ko she adwura kwa na di wachi nkrofo na mi ko ye adwuma no jeji wo musika so be ye adwuma ama wo mo no se o mu di mechi ye Sompa FM sika o de be ye nso na o de akoma na nan nti eba no sa no me wo adwura but sana miti me ye course amanfo jemedi ena minya 60 million ena mi fle no ena okacha mi se wo mami ba wo de mi sen nu ma no mini fie no ti mini problem 60 million ena mi de koma no mi de sika no akoma wo no afide 3 days 4 days go you know osi wa hu nkrofo no ma konof ma e wo mo 4 months eba no sa no nana ka kira mi se sesia no wa koto nantwie no aka transportation no the beba kina hwansa transportation no na so wa broche na se o person send the transportation bi e ma unu e bi wo my Ghana mu ase ama o de akoba bi ampa cho simple cry lemfi na wa send the aguso o de afaso USA UK na Canada na wa lemfi na wo de afaso na nsa ko fast o register na sika class aba beto account ne so mpe we na opede so mo hye so na moma enema so enkoye mfama mo ewo ho na Bishop 75 enterprise ebudi papa fi bacho ai o de nka kwa bis plaza plot number 17 mo Masadesha market no na kwa jinema wa wo ye engagement we ye wedding wo to birthday party na se bia wo ye adwuma bia na se adwuma die bia be nya gudi a e wo na whatsapp 0598585219 prophetess nyamecha si abofo ne da so na chi ya wo ye adwuma friend no na bibia enkoye 0535897699 Leicester Ghana Limited yes sanity pass no and what the abako pe bitu na ton na enye sika ebeso so mo je ni na kama amount 0501390337 Kanjen Akline water so papa yes aye drone
why can see a bro and I say Phoebe no kanji no na cleaning in every war ama honam no so emu ada ho 0241449191 jumedi bia wudie no kope kanjin aklan water and so no efa servia wa ba Road Junction Brema UGC anasa Tafoni Road on Sabeka no ba Herbal Hospital achamfo ba o no mpe won kase waposo ya no fabra na ontimi ntu ase ma o do mpe wo bu se pe pa ba obehwe na watimi aboa atoatoa ede ama na stroke ya de ka bia na tonso hospital na chi e na wonsa ebeka no omodia na efre no e was 0244988004 na AM home care nursing home ya dia ba ma ye ni ma me no da fie wakokra wa bere wa pe obi amana hwa obade amawa ye home care nursing home wa kwan na wo fankwan kransa wom kwan so 0540344837 and 0207859995 papa to asunesa cash ntuade ena wasa wo de mano mpacho yo ma enti aba no sa no be sese awanyanye amano aka transportation ayade befa odwane ni nantwie aba sese ameso meni bibio enti bebi amefie no wo no ye busuane bi ni blog bi go home ena me flow bi ewo ye home ena okoton blog no oton ye na menya 1007 o si ka na Sompa FM 1007 ena nipa no konya na o sisa ko ya na otua no cash ena me send sika no mana na sisi a me wie dia o se me yema no enti e wo mu ana me fle na na se sisi a no dia o hwehwe no me wie me fle no ena o ka kire me se o be start ejuma na ene ye di nantwie aba me si me ba ho ana o si yo dabi na me ye wie a enyumre boko na wo aba yo enti adu time no o si wakum nantwie no ni odwan no enti be mi mbra na mi mbejibi na mi fanko ya salaka nyame ni emi koye no mehu nantwie na me de mesika na ato ana mi ma soma no mehu nantwie ni se ya nipa na enye nipa odwan so sa kloklo no so ono so the same team di ameko hu yi se nantwie ti eni ni nan eni odwan ti eni ni nan eni na ma ya twetwa kakra ma yanka de ni bia eno di ma mi se mi fanko ya salaka 1 month enti ampa mi fi adwura ko ni ho ena mi sisa ade no ko ye ena mi di ko ye salaka no mi wie ya na mi ba no so ma fuka abadi race ko wa hai o ka che mi se ma mi ba mi ko bompai 1 month e ku ena mi ka che se nana sesi amanfo di mechi o nkrofo na mi ko ji sika ne bela wu no o mu di mechi enti se sa na ebeba no no o wo se wo ni mitinase ni se me kan ya no ono si yo wo de wate obe frɛ mi enti am frɛ mi mi frɛ no mi frɛ no na mi ka kye ne se sesi anu sana nyama kɔ no no mani njihu mi pa no cho bebre sesi a onu nti wa mama dwane afi mi kulum abɛhyɛ bebi a mi hyɛ no enti mato nantwie no mato dwan no dia wo hwehwɛ no so ma ya ma wo enti wo ana wo se daade na ya di nantwie no ba wo betwen sika no na nkrofo a medi omuka ne nyina ne metua enti sesi ade akọ no so no mintimi nti ase enti awo musa no afide me frɛ na nana yeden nana mfa call no ewo mu a me frɛ na nana mfa call no na medi normal fufuro afrɛ no me frɛ no no fa na ye ntokwa o ka kye me sa ade no mi ton wieye enti bia mi ton nyama no wieye baby afi ya na odi form we no maami no mi besisa nantwie no e na o maami churo mi din eni mi telephone number e na odi form no maami se be mi nji form no na mi nkuta na nantwie no okoto ye no balance eni odwane so balance wo mu ya churo e na mi ka che ni se o be sesi anu de ye ba obetwen sika na ye de ayeden ye de atua nkrofo no fi okono de adane minini ntem ntokwa ebacho munzumi ko Facebook ho nana ajogorojo ana se ni den sa ajogorojo
Geo Spiritual and Herbal Center. Original believer yo. So nkoko Accra, nkoko road no se wo. Agreement amu ye ni. Agreement na ya ni nyina ni ebe obeto ne ntwe no wa twen sika no na nkrofo kana me di no wa ye den na me di akotua. Sesi ano agreement na odi me ye no enye saa enti sesi ano ama nkrofo no di mechi no efie a me mesi abrosan no makoton fie no wa wo fie mi ami fie na me di tuetua aka no because ayese omo di MTN no Sompa FM simiso baby ami wo bia ye humi nti eba no saa no owo se di ayede be jeli mi ni woyi no na me koton fie no na me de kotuetua aka ne nyina sesi a wo se obeboa me manko wo ho se mi jisike duro manko ma me nana ho se mi ko jisike duro mom mi ye adwuma ye ntua na adane problem ono na me de ko dane no ena abanu sa enti mi panana no cho se awa ma mi sa sifom ma de bia ewo ni sem ana ma de bia ama ade na ahwere mi no ombo modern se onimi betena se ekwa obema asem no be ya pepepe na nya pepepe na asondwe mbla ya semo areho ai me kopa bibia bedia ne me be ye den na waton ne fie ebusia ene nana kasa na ne ye pese ye friend life because asem na wo se wo kire mu de kire yen se wantimi a mafidue mu akora na wo se yete ono ankasa na numu asem enti me pese ye bebo voice no oso wo meeting enti nyankopon ye adom na wo de dom ye ne a so hini ni beba man de oba betina so ama me ba be hwe akira ma no ye be san ba betina asem we se ska akoma to yem ma join case no enne nyame ye adom a me pese na no ya nkase ne kasa wa afidie so se wontimi mpo ma ha e wo se ne no e kasa nyame ye adom juada wo hini ni ama okoba minim ebia no aba juada nsa bia no me ba betina mu de ama no ye besa ba hasenum odifo pokwabna sima pewe ye to ahyedanti ne ye nkasa ho pi to ahyeda de odim zem de minim Sompa FM to ahyeda ya wo so adoma na bro tie ne kwasem ni so oni na na di medem what them I mean nem sa fida medem abro tie mo abro tie se ye wie pa abrampa na yo sa nya hwe se wo to dru na wo de wo die nso bia abro tie ne kwasem ni se e friend na wia na se ne na kasa wia adwuma wura me kwan papa we mene ntinyina ya mo atwede me pa transa mbo atwede no sika ne nyina se me check here akoye 227 enti wo de bi kan ho ana sesen 22,700 ana se bi kan ho eburu wo sa de bi kan ho dabi sika ne nyina ya sen sika ne nyina ya 30 million 300 million 30,000 ni 400 ena egusu ho no ma choko Sompa TV ne onokura apo ne ntwe na ya mi to ya na okoto ya na mi tu asasika no mi mfa nkan ho ye yo entabrotia yo de nyabotre entabrotia o se tab no yi nto to acheda na brotia nyankopon ya do ya friend na wia adwuma wura ntemase metwo mai me kope growth a shemisa ne papa yi give and take say no ko password to papa wato ni fua wato ni fia me dire be shebutom me twene chi ma papa adentia mema won fa ne shebutom wallahi debi se e friend na pa wie dia me se adwuma wura ma pai wo bibia ne papa no nana no me ni nana bia me ni na asem me pa cho wo me be me ne wasem to bo asem no bo hard abrotia boase so diem ma twe wasan me din so nwuna gu so e kam dem abrotia kam no o e kam dem ai so mu to aso ne fa kan gu ne suma me abrotia na di o ma mi nkasa bi o ma to hyedanti to boase ma me nyame ya dom a why abrotia me da ase na ya ta kan se mbi se wo ko hokọ ye den wo ko ho wo ko ye den disappointment into na man ko ho
abroti enyankopon aye wadom wo wensa no adwuma se obi de me ka 7,000 me kwa akopɛ akira kwan ana me kwaje akwankyere bi se ne ɛbɛyɛ na nipa no betua me ka na wo kɔ ya watimi ya ma obi adada wa kɔdeka 30,007 ayi ka se 400 akɔtɔ wo fie ne wadwa pade nyina sɛdeɛ difo ka no papa wie a obetimi aye mi kunu ekwan bi so obetimi aye mi nua be ma mensumi ni wo bi ka mensumi ni wo bi ka sa ma yetifie na sabi drum na bia de ebedua ne makura be die wo de na ma matimi kukuru sika e de kwama obi so wonye ni wani na o listen sa ne ma we nyina de ma wo de danchem ye ton danchem proimu ena pete kosua price gold de be nyina gold mercury e ja brata de ye fancy me ya aduma ntina me sim be se mama kansla onde oni asamuka yenkwa homa ne so mama kansla da wo se oni asamuka ni wasamuka pa eni aka ba ko eni yenkompacho so Sompa se abrante ye mini aketua minu aketua pa na no wo bo bresi abrosan na ya na me pese mbusa se wo mo ya no mo ko aduro so ye cheche wo mo adwa na se eye gidie we na wo mo de ko mo no adwo mo fasa gidie no so yakopon gidie we no akonya woni pada sani mu wadada owura wo ye na 77 pese mbusa ni se na na adwene no e wo hefa Sompa FM wadada wo to this extent ye dan nyame ya adomo a ye de ni nyina ni oba besia yebo anya ko poti wa na mo ye we say rade fanchemi yapon oni wa som kra men ka kra vie Baba Thomas munwe so mo de aba me na me hosti wate me papa de Thomas wa free me papa no wate kwan bia e be fa so sika no ye beje wa ablo mo fa nche botomo mu bia ni ye be fa so o mo na be bo me dudu makoma mo mabusia o de kwakoma to yem me si asem we sei no nyame ya adomo adwuada ye benya no mesi brenti kwakoma to yem wa ba fie wate ai nanane so ono abeka senti epese ono akasa de owoka no because agreement letter no wa ha de waka no osu bia so ma read mu wase se wantimi Antonia ma na nwie dia ene rituals ne nya dom betimi a perform wa ye na afam de entina na asede e wase wo ye no wa no so atimi aye na so wantimi anye for adwen Herbal 0451 931 931 0548 931 931 me da fon pa cho me mo han Epacha oba no wadum afidie no de ama ye wadaroma oba no wadum afidie no. Hello, good afternoon. Good afternoon, madam. Me do food in baby akase free. Pacha ma yenti o papa. Hey. Iki yakita people say o ma yenya adini ni. So papa you know what to do ka 72 million almost 370 million so for family. Jesus Christ. Sompa FM. Kafra wati atomo. Hello. Le papa na yere brankasa. Okokwa obekwa wuzu wanse na yebe. No koi. Ndito wa wale a me ka se mi oba na ocha wa no sese. Onka from tititom. Dem sanko de futu bi manyame ya adomo in the lines na tete common fanche. Hello, good afternoon. Di baby akase free. Hello. Good afternoon, madam. Good afternoon, Saudi baby akase free. My you ga feel go. Ni market. Dona. Ni wa kana kanye go down. No effect. What are you more than making not play that? Not that. So to the Kassan. Nyame Doma production line here, but sorry, we'll put it on the screen. No one Hello. Hello, ma'am. Udi baby, I can say from Pachamidofo. Me did the Kodia who am a day when you may two programs for Sanctuary again. Yo. And mammy, every minute, I bet my no one made dinner.
So worry me about and can they imagine where Obi says, I didn't and America Sama. What's a weird Juma Kitchemono and your papa and who call baby? I may a chair will come out. Ma, who call you no equity say. So be a yin chair will come for 1 year when he will see abroad and if you more will see. Where the Abbosum somewhere to Aquacoton will see that very that and the young couple be sure on your man on Sabaka. And to me, the Kakama can say, Papa no, so your book one, so I'm not that fine. So no, the amount for Sican or Kenny. I can tell you that man, Mamma. That's it. I want to hear some one of my own Genetic. If I talk as a free, who did the same? Who did this? How can I free him in the now, what's it? Why I want to be? Patch out the anchor. I'm a tone, Papa. And the ma. Yo. Now there's a Sameka cry. A dealer better so Nanajo Brujo. Sa case ya or the GOP Meko. Onia, TV. Na mani da akubo o ma coach on the handle sa case no. Papa ne ji ni pa ni siko be yi sika ma no ji ni sika nyina wa ma ni sika. Omo friend no stories nko a. Eti ji le dada so na ma me press sa papa no. Ejuma oya no na agogrudu konfo no. Na dia no o sign o ye konfo. Oye ewo onia akos ubisana obeka chiro for free mate mene mama akobeka sana ye hu ha de ontimi mu ye mfa so da me pa cho last call out di baby akasa frame me dofo me do mi tie wo ya tani kwa ku nkoko pa cho ma yenti o chacho Papa no si ono oni nyanta wa jimi pa. There be with all due respect. Or you obi this year, ya ne yaton safra no ka onim ne baby ampacho. E ma ye ndidi obi atem sa. With all due respect. Wa ye mfonso e wo wani so a. E bia e yare hosam na ato no ne betimi ato obi a because wo sika dodo na akwa akodi muti sa na omotie. And some of them spiritualists no kodru wa on be shafa de on be kana wutie nte no enfonso abana sa asem aba ya ye nto ye boase enfre wa fidie we se so medi obi atam sa nyo na afre ne ba ase me da se me pa cho last caller good afternoon. Hello e pa cho din baby akase free so pa cho me famous watching that say kono watching pa cho me entio Pacho me can say papa no one say ya we go bring me the but the woman na say oh we say o blame papa no but we come at the said here and sorry the Ghana ha no the na so ti asore dem ma ye the bible no so da o mu ju musika but o mu nim say yes can ebia enti afito kakra ne ka tell me dia was as you say o kan was ma for for ye finish ahu no ma o choko ma fi so we see ni to go ebi mu a Wafia gye nanti nese wona woni nyansa ne me sin nsemi okasa sho nanti ya nye nanti ya tie sompa ne mu adwene no so man ye adwuma ne sa wo yonku bibini de nantwen bibiti ti me kasa kire wiase nyina se enne ebre ewo mu osma fofo se ye breboni oni pedia se ne nanti ni e wo yonku bibini wo okay yada se papa e ya rehosem na esie ne can happen to everybody and I say anyone. Iti papa mane ha wate na ye ka che na na jogrojo se na da Roma oye panyin ye nananom asase ya mponuamoa ene ensu ahodo ehoma ne abo minim de osom no so wo motia na ode ye adwuma ofa ni die ma wonum sika wei ma onye na adwen se obedi da se sa na ti ayente ne no mu ase bi kro beba no osi minim abrantie we bia na kola bi e na akofa ma ne bia fine ba say you no ade ampa chon prepare na yene ne kasawia pomasi brani nya papa mfama ye nyina medima no si hase medima yes ye benya anop pomasi bre papa de amaye papa Thomas me papa de kwa me Thomas wa free mo me papa no wate kwa kuma to ye mdwa da nya me ya adoma ye behia why ai achemu yes na bebo nyina da oda so ti ase de fie no be se foforo ewusia mame na abedwafo ne ahwefo ne atiefo nyina se ne sofo se wo chia obia Minister Champion so chia obi agudi ase wo chia obi man bi Minister BJ ene nana mensa Brampa Shadrack
Nana Bosie Bema Safo Kantanka ɛna mami bi ma boni din wɔne producers ni nyina Mr Dave school fees mami no ase Mr Donko wan kan ye ho anke nenke be yira ma ye Erade shop papa ye medin do ohene ire mami ye bo asia ma ye for happy birthday ma General Corporal Augustine Frempong police officer Ashanti Regional FPU ho dodo na afra wo can promise it's your birthday sa nyankopon kosoa ensure no man nyicha hoden ne apomdi wo no ma bambo kese homra faso e mo my Ghana any area singing. We love you so much, we appreciate you a lot. This from Nana Hima Swami Divisional Headquarters Ghana Police Service. Sansuna mame Frempong mamransa minua bay ye ne no na atna techimaje nkwa FM no owo enne owo eye Oyerepa FM Oyerepa TV Promise TV and a Promise Radio. It's your birthday MFK for short. I nikunu ye doctor na nya asem ketua ensentreni ni doctor awade eno amana ye soche Erade nkoso ensure me dofo no man ne power abrabom Erade mu akoma so ade ya wo ho pa ye nyina no emre mu bretia we bi ma me done se oye nipa se na ne papa frim na nse ne nua mu nyina ono na ehwe wo mo ye do papa ati Erade nhwe so no ma wo ne power abrabom fan sha na mu sanso na maame afia sika bo ahema afro foriso ni bi no boss maame afia bo ahema afro sika aboaje happy birthday afro ma afro foriso na so so me bo me omro foriso no it's your birthday Erade nkoso ensure me doba o papa foriso be ma no maame mama Rose eso mo do papa ye nyina ye se ye do Erade ma onyansa ne nimde do na oma wo abrabom enipa ema ne mu so e do papa so nyame ya adom ochina o pizza ne beba why me do pa man so anu abi so for so bisua ye de asi ase no yakopon ya adom ye besa share biem. Let's get ready to. My name is Kwesinyantich. In this region, sports is all about Sompa Sport. For the thousands in attendance and the millions watching around the world, are you